Iman samot kanya iti kinasiri. Masirib nga kiwar iti biyas sa timadyong ti unamay. Di ka man mangdadaon iti Timasakbayan Ilocano Radio Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Jak kayat ti agtatakaw a babaunen. Jak kayat tinakusit, kan jak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan jak pay kayat tinarawot a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan kabailan ti trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayde, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rod, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rod. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. Atoy, sagagay sa tayo. Thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumara kumaitay. Hanggang nakita kayo mat ditoy. Iswa nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyagyo. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputa na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak diti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag. Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyaman ak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan.
Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasinga. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumay tisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga gikat ni Linda. Kaya napigsa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamu iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapu tadyak magustuhan ti ugali. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga awan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, at dakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man ta kabaulan nyo ti agisursor iti lako yo, Nana. Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad me, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da diabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagiti lako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke, iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Tanya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adikan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam.
Anya. Ay, sige madam, tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya ti... Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinats in ko idi agsasao. Diyak kayatin adenggan ti ibaga na pay friend. Anya akinats in. Di na pay la pinalpas ti ibagbaga na. Ngam nagsawa kon. Kasta? Ngam apay adi mo pay denggan ti ibaga na. Kasanumot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamuam ta agungat. Arumbang kano asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggan no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka, Sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, ngawan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, maawan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawen, apagay ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, Ivo. Awan ba ko nakititayta? Isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaaliwak sa idamet. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. Nujak ida isurot. Nukas ta nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Ta saan mo't adito'y balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaaliwaksay damat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Anjing ay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo. Wan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van na tiaramatan tayo. Isulaki di daytan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Wan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ngamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Saan na mabalin? napintas daan Jikan Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Jikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bale ti ugali daan Jikan Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak ka mo ilaan. Sumardang kan!
Awan ka is-iskan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadinak ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na ko man arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na ko rapayak laang. Ikagumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Saan na ko man arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton oyan. Tauray na ko rapayak laang. Ikagumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoaken ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Sana dahi ta tinakitakan ka. No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua. Tamangan tayunton. Nakitak ang nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita. Na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan, apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kayat. Oh, apay. Diyak kayat tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak. Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan ninyo.
Akan na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasi nga ka iti panagpainit ko. Amo, madam. Napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, si ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, ad Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysayaat no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, ad Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-dan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayatnan nga agawid ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridet da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali da ita manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaw ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla. Takas tsaya talaga ti ugali na. Ay, sir. Nairwa makaun. Saan ka pumanaw dito balay? Agpaay ka lang babaunan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Sir. Kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibang pwede giti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Taba pandalaang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbiyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawid tayo nga roda ninton parbangon. Sir.
Umdasan ti dual daw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikat ti matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, buwanan. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapantangarot iji-igit ti baybay. Ipapasta ti aglangoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsyakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. Basta di ibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitanda Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiayayayam da iti daluyon. Anya di kayat asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kayat ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka. Mapanta iti ayanda. Ay, di kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutengak iti daluyon. Kumpet ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan nun, sir? Ala, kit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Urada kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dita likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Tama kiti ti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayon dito'y balayo, kasinsin. Uwan kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung agkasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merindaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaunan nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman nakalaan. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di. Nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie.
Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh. Kunakon ka takas na ti planom. Ha, 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 ha. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo ka ni Angie. Kwa. Di ka agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas na ti planom. Ha, tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka nupudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namat nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado ang maamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumat laeng. Saan ang maikariti may salaang ababaunan ang maikamang iti pamilyayo? Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaga na. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may sak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama. Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanya. Ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gijay ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga rod dito'y balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw. Diyak kayatan ti agayat. Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam. Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inanlilaw na lakano ni Angie. Kidakas na. Naging inagak da pa iji-igi ti baybay. Anya. Nangag ko nga na sa una ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan na klaang. Tinasaya. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatin amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kastaan?
Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singpet dayjay a tao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom, tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa, ang gusto ka ni Hubert, ngam di ka kayat a para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan diti balay ko itamot laeng. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamot lang. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pala ang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mangtagtagibasit ka data. Angie. Hanggang napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimat. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Si kay sumuro taklaengen kada kayaw. Husto ti kunayaw. Agnegosyo tayo laengen. Adamot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong dayjay. Anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. Sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamot lang. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyaklaan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya! Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon nga ngr-ngr-ngr. Ngagsapsapol iti sikbabon na. Anya! Inkamen, Madam. Nauma kamin iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Asino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-urayan ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha! Pimanaw dan. Nilaang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ha! Makamoda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min api napanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert.
Amangan nun ni Kasinsin Hubert tinapasig kan kuana, ante. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti duapay ababaunan. Sa dino kano tinagturungan da, ante? Diyan mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid di kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, Kasinsin. Oray siya, Kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ije balayo. Tay nayabak la kumaidan ije balay. Unay mo't nga may ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, Kasinsin. Day ta tiga puna. Saan ani Mama ti masurot? No pakasak ng ti pusok. Sa pulot ni Felisa. Sa pulan ta ida. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman balasang ka. Ay, nabara ita panawag. Wing nga rod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salaangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaengan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Angie. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apo ko kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan mo't gaya manapudno ti panagayat na kanyak. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingput day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isu nga awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isu nga awagak tagkita kami. Amwag tipud no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat ako nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abwe na manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti kanak? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron ti agdalos nito balay?
Sika, aramoy da mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanya ka restaurant, Sir Frank. Wan Angie. Manmanuti tao dito'y. Isua dito'y ti kayat ko apagsaritaan ta. Sir, Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Isu apagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank, nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di ka nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank, Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Gaputa agayan ayat tamat. Diyaka mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamdyak mo no napudno ka kanyak wano saan. Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamdyak mo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi ang naisawang ko. Idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ang naimpusuan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napunuakan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank, Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisadok dito lugar. Gaputa taga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert, Mabalin ka di aron, Marta. Ipakada ka kanina na Linda. sige. Sika ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyamanak na na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen na. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert, Ay ayatan ka. Dayta tipod no. sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko nga. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparitnak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita.
Saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat ta itilikudam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo iti tunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-ag. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka na unay, Felisa. Aganos tayo laan. Awan pa panan na. No di ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngamsyak. Hay. Kaya't ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang. Wan, naimbag ka ni katawan parikot. Ngamsyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa'y lang aruti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin agimatang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusong batan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanay na. Iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti manged.
Naglalainganan da di a Felisa a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day talaki na bak nang ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali ama iranod. Pues, kukwayo lang mama. Diyak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige, pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parban. Nukasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta din ti may papan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan ta napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakin kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag to pa'y matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kanasawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Ah, kasta ka di. Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan ti linangan da nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na makanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakot na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka mat. Hubert. Kayat ka nga kalay sa iti kabitan na panawen. Paikalay sa akin ka. Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas day ti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnadanta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sata. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumbang nga pagbut nga. Di kagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso ti lapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Wala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adtoyan ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gapo ta agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, ta italaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnaed, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa.
Ubing pa iti babaw nam Kaya't na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasayaat no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Amin ket ipaay ko ken ka. Basta pagsayaatan. Sige, auntie. Agkape kayo pay. Agyaman ak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka akasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kuana. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunen. Wan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunen. Uwan, auntie. Day tati pudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan yo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan yo. Kwartami mo't lang dayta. Wen, ngam pinaglingetan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingetan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto ije balayo. Siguro, nakataptapo kan ije balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kaya't ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amok latan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asika amay salaang ababaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palag. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan ko nga adaywan ni Hubert. Ala, ingkay agen roll. Ta ituloy yu ti agatal.
Siya kunti makaamo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laengan tayo doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay ditoy, tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige. Ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapot abak nangan. Tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti Baguio. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kenkwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wen, nana. Husto kayo, nana. Aramiden mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Agyaman na ka? Nakadagas ka man dito yung apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agin rawang takuyugan ka. Siya kunti makaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap ko matan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka, ang bayanak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama, pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, met. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayon nga agpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbeng lang Itigas ta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayo matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga agaw awit iti balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talang agmay-may sa iti balay, tabarang makapagpanunot. Iso dituyak pa ilang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Un gayam. Kano ti kalay sayo kani Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di da tayo matlaan. Dakkel ti tulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen Felisa, pudno day ta.
Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa, awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti, tani, rabiin. Kan awanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo dito. Wan kaanakan. Sana bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sapay kuma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas at tao kinidindo. Awan dakas nga aramiden mi dito, anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan mo. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya ata. Felisa, Oo, inarakop na matan. gapo ta kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day ta agundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bale, tadamat pag naadan ta. Santa nga agnad iji balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. ngam Hubert. Nagkalaysa ta kuman. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanton. Agyamanak, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysa ta kuman. Angam, saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami nga kalay sa. Ha? No saan pa'y nga kalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalay sa. Alagid din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga agkalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, ta ipanak manen ija balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit di ta makita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kada insan Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang, anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko, para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabak nang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa.
Apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka ding agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laangan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan Saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laangan. Aday ta. Angie. Kasya laang tikis mo? May salaang? Wen. Madinusubraan. May mayat. Ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ala, Pagandara mo ti kotsem, taintan. wen. Sige. Mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot dayta kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Na Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasarita nak ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagatungay bagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket, ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mata saan tanto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo. No kasano, kano niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ketsika, saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ketsika, saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Magagaran na ni papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, idi anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo ka ni Felisa iti tungkal maysa. Sige. Umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, Madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, Madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang si kasuan yo? Wen, Mama. Wen, Mama. Nasaya at no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra?
iti kalay sami ken ni Angie. Gapo ta makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon aking montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen mama, Wan, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa, Hubert. Agbagay kayo talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita, kat madam pailaang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputan nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumot gayam ti mangtadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipaten tayon tinapalabas, mama. Agyaman ak nga rundo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun to nga apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. sige mama. Napagsaritaan min ken ni Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad dito balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko adito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti abalay no din ni Frank. Sige, mama. Dito kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay ngamin ti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo't parikot iti dayta. Adamat silid iji garahe. Nalawad ay jay. Ada siyari jay. Isa komportable ijay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert. Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. Agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda. Kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun dahito'y apartment. Ang adda ka kaanak ka. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iji balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Tauray ladwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo. Wenmat. Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon.
Tapno adda oras mo nga agripaso. Wen, Frank, amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda agi bumbunag iti gamit. Danana Linda, imakardan di ti balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y danana Linda. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti inrugimi a negosyo. Ala, bumabata nga roden dito kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kumpleto pa'y gayam ti gamit dito'y. Adda pa'y paglutuan. Adda pa'y electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo ka anakan. Wananti, Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso a pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalak na. wananti, Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wen, balasan ko. Alain tayon. Ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kamin ken ni Felisa. May papan iti inrugi tayo a negosyo, nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagaya. Tangay saan min ama asika sa tinegosyo, nana? Inkadang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yulatan, nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwayon tinegosyo tayo, nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya. Wan nana, napagnumuan min dayta ka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kamilat ta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ama isaganaan tayo ti panagkapsot yun to, nana. Ha, Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, adda si dadaan agastusan nyo. Isu akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at hindi kasta ang plano yu anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, nana. Isu ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. wen Felisa, ket agyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Isu adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Ket di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agor nung kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, papa. Wen, nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, papa. Sa nabala Ahon gayam. Kumusta ni mama, papa? Makumikumak iti panagadal ko. Isu ajak nakasarungkar. Awan parekot kan ko na. Di nan kaya ti rumwar nga agpasyar akas iti sigon nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ti aramidan na, papa.
Tamdamingan na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't ti babaunan mi. Papa, Makitak ti panagbaliw na. Saanen na naunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. maragsakan iti panagbalbaliw na, Papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarong karan, wan? Wan, Papa, aramidot dayta. Ita lang ang naggranata dito kantin Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya ta naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat da ito nalamis juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay, Adata, ababaunan laang. Agad adalta, diti pagadalan, ti babaknang. anya nga, Rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw, idi ababaunan. Nakaasawa ta, iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataarda pa'y. Pagyamanan ta dayta iti Dios. Nalabit, aday titigasan, para kada ta nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaang. Ababaunan talaang. Ngam, adamat gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga, Rod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Dios. Nasken mat at tumulong ta, no adda kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawon ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck kada ta, nga agpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta, gapu ta napasnag ta nga agadal. Kablawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan da ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano lang, dahi agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon at awon tinapalapas. Wan nga, Rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No dikat nasayaat pa iti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wen, nana. Sapay ko Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal ka magkaanakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan, Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Kita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya ti makunam iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalagyo kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalagyo kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, No awan ka.
Saan ko nasa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot la tibiyag mo. Amom ka din apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. Kasta ka di? Wen, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamot na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. wen. Matungpal amin da kita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasan ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusit. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayan ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Makuna anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anay ti ragsak yo, Nana. Katap no naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken amakita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Agyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kumati na pintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya